Today is Monday, niya August 29, National Heroes Day unya way trabaho karon. Katong ganahan nga maligo dire. Welcome mo tanan nga mo musuroy sa among isla, ang paraiso sa lungsod sa Matalom, ang Canigao Island. Okay. Manglimpyo ta guys diri sa opisina guys para kuan siya. Itong sako, itong pangitawag itong sako guys. Guys, itong lampion guys ha. Okay, handa para limpyo guys. Mamaya nga itong opisina dire sa Canigao Island. Okay. Yeah. Monday, Iko Pipi live diri sa Canigao Island. Katong ganahan Soroy, welcome mong tanan nga bisita sa among isla sa Canigao Island. Ako nang guys. Para kuan ba? Para dito. Tanggapihan guys. Para sa itong mga pasiyo. Ito guys na. Para limpyo siya. Redoors. Itong i-arrange guys ba? Unahon na ho na ito diriskon sa kanilis basiyo para limpyo yung kon. Yung basiyo itong opisina diri guys niya Nigon mani I love Canigao. Limnot mo og limpyo guys kay para kuon. Ito pa yung apple guys na. Itong ganahan mo Soroy ha. Welcome mong tanan dire. Welcome mong Musuroy sa to ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Isa. Okay. Katong ganahan musuroy sa Canigao Island. Welcome mong tanan nga mo bisita o mo tan-aw kung unsa kanindot ang among isla diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Today is holiday.
National Heroes Day unya way trabaho. Katong laayon sa mga balay, pwede mo diri musuroy sa tuang isla diri sa lungsod, ang paraiso sa lungsod sa to. Iko live diri sa Canigao Island. Iko pipi andam matabang sa turismo diri sa lungsod sa. Once again, happy Monday to all matalom og sa mga turista nga mobisita diri sa Canigao Island. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.